नापान ख्या प्रगतिशील पत्रिका खण्डेको छौ ना सुलोचना मानन्धर ख विक्रमसम्म 2011 साले झोछे बुमो वेक्ल नेपाल भाषा एमए याना चिनिया भाषा न डिप्लोमा याना दिगुटो नेवा भायो खे भाया टगो मछि छने विदाई सफु प्यावे टंग वेक या नेपाल सम्म जेकार से 16 साल प्यावो हो नेवा भाया झारखण्ड नाङ बाख सफ्टी चंग छफु बाख पुन्टेना बुधबार वापो या स्तम्भ कारना प ठौकने रेडियो सगरमाथा न वाले छक वेक या ठगो मन्तबी जाजो निन्दो आ न्याना दिस सुलोचना मानन्धर या झारखण्ड नाङ बाख पुचले चंग छफु बाख शीर्षक ख पुष्पा टटा बाख ठुक्न न्याका टाउडो जिता मोमसुनला छौ परिचित छ जिउ न्याप्न तल जिछजा अकमक दुल जि स मसु उठे चोसा मनु ठय खरका टाइम मस्त अफिसे चोपी मिस पि व सर पि हर्र निलाल जिछन अकमक दुल छुजुल ठोटै ने छक लुमंका सुया वेग त जि हाकना कोठीक चोन छे कोठंग सुया वेग छम गोस छम अथे सुइ न्याटे दुम छम साधारण मिसा वेकै मे साधारण सुति पर्सी मिखा चस्माले छु स्टाइल मुरगो सफो ब्याग छु लुमंकी बाउ चिमरो मेपि सर्पि व मिसपि फुक ठौ खे व्यस्त घन्टी मठानी हठासा ठंग वनको जुने सिसे वठे ट्यान ल अफिस ठेरवा न्यनस चंगो बेन्च फेटना स्कुले नोपि निम शिक्षक देउ नियुक्ति जुले अफिस बाटा अपन बच्चा पाठ हेच निम नोपि शिक्षक मध्ये समस्या नेसनल जीवन नुगले कौटो हल हया बिल जे अजन लुमंकी मफुगो व जे औचाव खना लिक फेटो झला जिना छिटा ममसी रंगला नक्तिने मिसपिन दटि खन जुगले छिटा मसिकटा अफ ल मचबले खंगो मखौन यो क्वेड त जि स्कुल टोटो गे उलमुछि देंगला ठुल खन जुइरंगा जि छन हठा चल मसिकटा जिन्जना जिता सिंगे मुसुगो जिना लुमंकी मफ्ता ए त या बच्चन निलाद ल गुलियाकन लो मंगले जि पुष्प मखला पुष्पा त आखा गो जिउ नाफने छुडवा हुने जिउ नुव जायला छु टन्टुङ गो योग वस्तु लुठे हठा चल ए पुष्प त खनी तैको ठ पुष्प त लुटंक घेफी मास्टुला पुष्प टटिया ला अन्याय जुगो लाटे छन वगै त छसीक त हाक्न कोठीको सोया वगै खाले चस्मा मोडु गोट त गगो मिखा नक्तिन यो बन जाम जे अटिक योम गुरुमा पुष्प टट यत खन अले पुष्प टट आखा वंकी हो म त स्कुल जिगो न्यनी डाउल छाटे मस्यो जि चाहे मचाक जिगो मिख जावला जिनखुर चिन नेर न्यय खंख वगा छम शिक्षिका जिगो स्कुल यामा जिन नापाम गुरुमा ढासा जिगो नासे निहुई मसबले जिगो नासे निहुईको आठे लुमसु होला गरीब मस्ते सेवा निम्ति तका मस्तमका छरी जना आखा वंकेको सूर्यना दिउ ख व इले वेक नक्तिनेमा छिन्नेर छिन्चारमे छौ मिसा सेवा निम्ति वेकल छेना मुडी छक जिगो गरीबे कारण सफो कलम छुन्या मफ्या अले स्कुल फिना फिल्म मफ्या स्कुल वनि उजित जाखा वनि यको इच्छा तर स्कुले पास पि व मिस पि लुमका नुगो मछिंगा चुनि सिबे छु उपाय मख अथे बाछि दिलिपा पुष्प टटा जुगो छे झाडल जिम्मान प छु खलना दल मसो वन्टेका कने निस्के स्कुले वा ने स्टार्ट का तया चल कने कुन नापा जानका जिम्मामा जित स्कुले टे यकल वइले कापी कलम व छु सफोट पुष्प टटा जुगो लाटे तया दल बालक आखा पनि जिनसन त मेमेग्न सफो बीड गाटका यगादल जाखा वनि खना तस्कन लेतल वगला बरोबर कापी वनिको पाठ त सफनी ल्या जित बिगेनादल जिव ल्याटो आखा वनिको याना जिन लिपसिल जिगो फिन माफी जोगु दोडका सेवाई निम्ति स्कुल तसकता वगला यक्को दुखसियादल गल्ली गल्ली दिने खाउ छली चना मस्त मुंगा आखा वंगादल वगा व मिम छम पासा कमला टटा निम जाना स्कुलिया बिल्डिङ देखु कुटो यानादल स्कुल बिल्डिङ कोचा मलानी जे अबले न्याउ कछा छन अबले जिमगो मोचन नुले टगो लुटा कोचु वठे जुल पुष्प टटा स्कुले वइ मक्त छम्पासा स्कुले ठेनवन यकल टाटे खला दैको त जिमगो मिखा खोइ जायावल मेमे खन्त निनिगो धैर्य त टन खोक्न सल छाले टका पासुइका न्यना पासाना खोक्न सल लिस बिल पुष्प टटा छेन्जा टटा मा मरुको ज्या स्कुल देखो जुगले वइ मा बोन बिया छै हो नुगा काइए मिना ऐसे छो पुष्प टटा गुब्ले स्कुले वइ मक्तला ऐसे छिन स्कुले वइ मक्त नि दे उखुन टाटे पुष्प टटा स्कुले मो उखुन बल स्कुल छुटी जुल छे लिया या जाने मय जिम्मा मन्यन छु छन्त पासट लाके स्कुले सुनापन लाना वइ लाके पाठ मया मिसन डाल लाके छा ख्वाख्यो लिस छु बि मफो मामा कुटुकुला नि छले नुगो जन होग्नि थे चुनावला पुष्प टटा स्कुले वइ मक्त दैको ठ खुए वला खुइ छया
मा जुगो पखना छक्क जुल अट खै मालाले खै मुख जे सुना तागो टकानिन ममता तागो पुष्पटटे पिञ्चल खनि व गुइले तक खै चुना मुस्यो लिप न्य वला मंगसे पुष्पटटे त भम्चयना मोट्रेटिया बिया चुल जिपि कछाटु चुना खै चुना इलो मनुटे गुलचाचा हुइकिया आवया छोया स्कुले मन निमस्ता पुष्पटटा वजी जिता वेकला सिता मिस तगा ढैदिबले नुगले गनगन मुस्ना होइगो पुष्पटटा जिगो छ पिटु पिका बालका आखा पनि ढाउ ख आठे लुमसु छन वेकाइ टटया पुष्पटटा छिचो नापेमे पुष्पटटा खला वेकला निला ढैदल जि पुष्पा ख नाप्न समस्यका आना वे बरो आ बुरीमा पुष्पा जुलका मनुटटा इलो न्याप्ले उठे ट्याटै मुखनी सिटान नापला मचचम जिम विद्यार्थी आ जिठ्या समस्यका शिक्षक हड़ताल जो निलाटे देंगल अजन छुङ टप्यंगो मुखनी सख्या विद्यार्थीको परे चनचन सिंह वना तन मेखे मानसिक त बमला पे शिक्षक हड़ताल दिका स्कुले परे न्याकिटंगल शिक्षक मा ठौ बिटे कने बिटिना शिक्षा मन्त्रालय न चुले नाचन शिक्षक गुजोग बिजोग शिक्षक मौन जुलुस प्रदर्शन सिरेरुङका फुक्क पासपि ठठौ छेन ल्याउन पुष्पटट न ल्या चल कने कन स्कुल चाइटे मजा वेका इले मठ्याङले पासपिन चोट पिया होला आम सभा वेकै न नुआ पा छे सोटा वनिको ख पासपिनी डोठी ख पिया होला पासपिन मदिले वेकै छिसिउम जे जुगले वेकै त सट भ्यान छिपाके सुया वना गल्ली थिएन मनु त खास खुसखुस फुक्कसीको मिखा पुष्पटटे छिपाके जुगो म बच्चा खाथे ज्या होला मन फारपरे मिन ओ छे छुजुल्दै थे लुका द्वा वना स्वान पाके सुया सटा पुष्पटटा लिसले खिचा वम या किसा झम्टा यावैले मखला ढैठ्या मन ज्ञाना होला पचल्ली पतले कालकुल सट सो ज्यावला जे हाक्न सटा सुनान मटाल मस्यो छु प्रोट्युटर म मस्ते खस ट्याड यावला माइटा ड्यामरी थे आ ढासा तले लफ ज्या चंग दुठेको ख प्रस्त जुल डाङ डुङ भौसिया आउसो न ट्याड त तस्कन लफ जुल ढैठ्या कुने झन प्रस्त जुके ट्याड यावला जि था वनला प्या वनला जिगो मने छिटी बिचाल ढोबजी वाठ्या वाला चुन छु निर्णय याफो ग्या भएन मन फार यारसा थावना छ्वेले तासा किसा थछो मुक्त प्यावेले तासा गेना उनको जुजु जिरका हाक्न छ टस्क सटा छ्या पुष्पटटा का अझ पुष्पटटे स मोटा मिजो मेसियो सट होइछ न छ सतार्ने छन्ता उल्जुक जिटिनला छंगो येटन माने अले जुक जुगु मन याउँछ नि छ भाटा त यो खमनि नि मखला छंगो सपजना धान माने ना टिनक्ले बसुआ मंगल दास छु छंगो फै फुक अबले जक प्यावे पुलिस कला जिपि रन्जित छन्ता कला राना खचारनुको सतार्नी खूब शिक्षक हड़ताल या जुइमा हो हाक्न लुखा खरो हाजा गया हुरे छंगो तुटी पेरंग पाला म सोच छु किता उग उला मस्ते खस दिउ मुखनी ठोप फुक पुष्पटटे त है भोबिया चंगो खटे गो प्रस्त जुसेले पुष्पटटे त छ नाप्ला माउ आवश्यक न सक नाप्ना सा ल्याउनीको कोचना जिगो स फया फच्ची तसोइना सटा पुष्पटटा तका कुने सुरन्नी सटल छन् त ठन घारे जोवन ढासा ठोछ्या हाक्न ल्याएको आश कामवाला बल्ल पुष्पटटा जिगो स टाल्थे वल्ने सिटटका लिस ब्याया तर अझ क्वा मजा बच्चली प वेकै माइली म्या सबिन क्वावला सिटा मिस था चासा मुर्चिटा जिन जुनाबी त्या खिटे त पना जित तले छ त था वनमेसे नुव भारपरामी भाटमे सिट खनिव नैमेस न सुएटे मिका याउको कनास होला मुर्सी फारस छु ढाट्यङ थे छुछा मरासी तले बै गए स्वानी गल पुष्पटटा कोठा प्याजल पर्सी ठुच्ची हिबा मुर्सी त जाक मनावे नेतले का याउसी वचुस पुष्पटटै त खनिवा जि वया ठया मसल पला सुइम सोया जुल जिउ गति ठोका सिता मिका जाक खबी खना तर सले खोखना सोमरो दृढता जा अझ ग्याभा छति मखना जितस्क अजु चाल पुष्पटटा खना बरु अवस्था खना जिज्ञा चिकुटाल छोटा मक्त पुष्पटटा थौ छ्याउले गान्यना जिल्लुमा जिवे वेने नाच वे रे छ्या थो छेचम लपा ख्याग पना चन गुली खाइ ठौ कर्ते बिजिन तोटी मख्थे मखु ज्याम यो शिक्षक ते हक अधिकारी निम्ति थपि मलास मेपि सुलाई नु सिता वेकै डड्डल लिसना जित नापसिबे न बल्लागो अनुभव जुल धन्य पुष्पटटा जिउ मन नाला आसे पर्सि छटा सिने दया कोठा दुआ थल झाला फासला ल अले संस्क मिले जना ल नु सिता खनके हाक्न छु जेफो दया म्याम सबनै त ताज ब्या तै ल म त खसा दुरो बिस्कुट न किनि जियाक्न वे
चिस्ल ठुल्टैको त स्वाने क्वा चल जिन लिस्या क्वा वया लुखाजको छुप्या या झाल बम बम दैथे कोसिया मिए मिख कना मुटलाना हाल मिका फटिया मलानी पिन्थेन टंगल का रन्डी त ल्यावेल के मयो जलखल पिन्सा झाला झाला सोया हाल गल्ली चुनचुवा पिमुनो टेस जिमता मोनीले पाया जातर सोथे सोल जिमसा पला टपला ना सुकुल पार्की वनी उसिया मिएको छु विकल्प मख्न जिगो नुगले ग्याचको पह ढेर दनी मिस्टेको अवस्था गजाउ होला तता थो समाज तका खन्यातना पुष्पा टटा ढैल सीता उकिला छि मुक्ति निम्ते याक्न न्यामा हो मिस्टेको अवस्था युपा हेट तो समाज व्यवस्था युपा महसे मगा भटिच खन्टिना छता खसिता वसना दिस मा पिसा इपायना बेलता वा इपाया मजो ठौ जीवन अन्त ठमा बिचायामा जी मा बोय बचने माटा मफुले जिगो जिन्दगी ठुजो गति जुल ठोमुनु भाला मुखका नाफेन न्यनौ ख ठोक जी माइ ड थैगुन ख सीता थोनपा इपा मया त जी छुजको मैना सुया याना न ठोसिक जी चोफी मोट छेन बिसोन नासा गनिवनिगो वन्ठा गुन दुमखो जिगो याकचिगो शक्ति त छे फक्क फक्क शक्ति जना टोफी विले जिगो छुया लगाय मजुल मुआमा गन ठोबली दुवा माल न्याउसा छुया सी मुजिल लगा भाटी त ठ नाल त सुया खय मिले मुजो बिचा मिले मुजो वे छेछक चाचुना भार समेस्ट सेवैना चोस पच्चल लेता पच्च छुया बिचा यटके ठय गतिसिता तजको शासना जे गुल्नेट न गुलिए पच्च धैर्य मनटिके स्वाने कोफाट सुइगो ड्याफको डाट सुइगो छ्या तो समाज हाक्न भाटन कलाट न्यागो यासा छुद्दो नापला पच्च उखना ज्ञान ग्या न्याथि रासा भाट खटैथे आल ज्ञान म ग्यात्न ग्यालसे खाइपिले खनी छक सिए मानि जान ख न्यागो न्याछ्या जाओ लावसा ठगु कटि टोटि मुख ठगु मुक्ति निम्ति जायाको सिवा मेगु लन जि छुया मुखन वकै खन्य स्कुले थिएन स्कुले सु मरे रंगुल खनी मुनिको ठासे व्या वना आम सब सुरुजी रंगुल छु पच्चा इ लिपा पुलिस जत्था दुआ होला छकला खार कोरस होला कच्छि चार्ज ल गुब्लेटको जिमुको समस्या जिनि मको उब्लेटको संघर्ष त नेजेको पासपि लगा छुन्नोबाट महेन्द्र सर त पुलिस लप्पु जुना कोकाल मनु त उखे ठुके चाट न नाप नाप चोपि पासपि गुम गन जुल महेन्द्र सर नाप समस्या त प्रहरी भ्याने सोट न मिना मिस हो पुष्पा मिस न ठोक होले न्यना छचाले जिगो मिखा पुष्पा मिस त मला मख घुइया सवेक दुष्ट प्यान याक्ल जे प्यानिटा सुइम सोया जुल पुष्पा त दृढ ख्वापा न्यन डमल वकै खाजको जुगो खले चंगो मनावको मुर्सी व भाट बेसीको राक्षस मिख लुमना जे अजाको होले नुगो सुटमुट सोया पला न्याक मफ्या जुल पुष्प टटै मस्ते उठाउ छुगटी जिउजी ढका छम्पास टया पासा जिगो लप्पु जुना तल ठोख छे लागनु हुले नापा ठनी बचे जी मल ढका साला यंगल ले वइ मैसिया ए रन्डे छल्या वेल के मवे थाउसन जिउ न्यफि मुगलन छाथे छना यंगल वेकै दृढता जाउ ख्वापा अले छे जुगो घटना त बक भुग ज्या न्याना चन झाझा पट्या अनाया जुगो मुटो प्या होइतन पुष्पा टटा जिता थेम गुरुमा बाखा ठने को चल ठो बाखा 2040 साल फागुन चोयुर गाठन क्वेसन मिट्न च्या तजुरो बाखा न्याना डिगले छिक्ने सक्छ त यको सुबा दो ठाउँ त बा लिप हान नापला